سيدي تمام كلامك سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جي پیغمبر امتی ام دخوینن ام هاتنا بحثا اشکنجه و نیارتیال پیغمبر صلی الله علیه وسلم. دما مشرک دوی پیلانا شیطانی ده جی خسرین او پیلانا شیطانی چو گو هاتنا با آمه پیغمبر علیه السلام سه نقلا هاتن بازار پیرک کرن و ابو طالب بیا وانه کر برازی خود تسلیمی وانه کر ایدید ویده خسرین دست بی اشکنجم ازیتا لپیغمبر و مسلمانه پیره کرن دست ازیت و اشکنجه کرن پیغمبر سلافا خدا لبه جره جره یعنی تخلید اشکنجش مشرکان دید جارنا پیت کنین و دگوتن شاعره یعنی دنگ بیجا گه دگوتن سحیر بازا و گه دگوتن دینه جارنا جی آخو خولی پیدا درجاندن و جارنا نیتا کشتن و خنقاندنا وی دکرن یعنی اب دعوه اب اسلام ولو برحتی چینات یعنی پیغمبر رونشتی واجی جیر دست خدانی سرهب و گوتی بلی از غلام بلی از بنی ولو اسلام خاطی حتی بیروجه نا یعنی پیغمبر اسلام ایرا اشکنجا هر تخلید حاطیه دیتن جاره که پیغمبر صلافا خدا لبه دکیله کا کعبه شریف در نمیش دکر عقبه بچن حواله خواه رابو خفتان خواه لستوی وی پیچا و او دسر نمیش دا نیتا خنقاندنا وی کر دوی هنگامه دا یعنی دوی کلی که دا ابو بکر خودش راضی بی او دیتن د جهد خوابه تملی عقبه و اوش پیغمبر دور خست و گوت هون چاوا ظلامه کی جبل گود بیجی خدای من الله تو گنهی وینینا دکوشن ظلامه کی گود بی والله خدای من الله جوی به تسوجه کی وینینا اون چاوا بی دکوشن و پیغمبر جنا الله پیوان درخست ابیک ضعف یعنی مینا که ضعفن جاره کدنشی پیغمبر دما د سجده دبو دیس عقبه زکه دبهک آویتی خرخران و آنی آبه تسر پشتاویه مبارک دوه که مری کلاش حیوانه که هوره وی هویه وی نادا وی آنی سر میشه دا آبه تسر پشتا پیغمبر علیه السلام آره پشت را قیزاوی فاطمه هات جه پاقش کرد و نفر لعقبه و حوالین وی کرد جاره کدن دما گو پیغمبر دریا خود دمشیه مشرکه کی ترسوک پنجک آخ بسری وی مبارک دارشان یعنی پیغمبر درید دمشه او جی کال دبره که بلند سری بانی که بیچیا اما اولو آخی تابه جناب سری وی او روشان پیغمبر و گریا ماله و آخ بسر وی ببو کچاوی فاطمه رابو بگری جی پاقش کرد یعنی دگریا البرحاله بابی خواب و پورا وی جی پاقش کرد آخی پیغمبر شیر گوت نگری کچامن بیشک وی خدا جل جلاله باویتا جوان بپارزی وی باویتا وانا خلاص بکن جبل وان میناکان اب یعنی سه میناکون مگوتن جغیری وان میناکا پر جانان دریان دا دجواکا دا پیت کنیان و دلی وی دشکاندن و هر جر نباشی پید کرن هر تخلیطه نباشی به پیغمبر ذکرن علیه السلام دکایی جب هنه کی لسر بیان بسکنن حدیثه که پیغمبر علیه السلام هایت بیشی چید بی عالم وارث پیغمبرانه نونو العلماء ورثة الانبیاء عالم وارث پیغمبرانه یعنی معنا وارث وان یعنی خلیفه وانن او میراثا پیغمبر جوار مایا او علم جوار مایا یعنی وکا دشونا پیغمبر آدن پیغمبر نساقی دی عالم و وظیفه کن پانا انسانی بی وقتی و اشکنجا گوتانی نسره پیغمبر نای نسره او اشکنجا گوتها سره پیغمبر علیه السلام نای سره با عالم ملا شیخا یعنی عالم اسلامی یعنی بزحفی قالوا يعني ملتي زحف قنجا حتى گو خاطر ملا زحف دگرن و او اشکنجا گوتانی نسره پیغمبر و اصحابیه نای نسره ما قالوا عذاب قنجا يعني قدر قيمته ما دگرن يعني مسألة من دبيتش واضحة سيدنا يا راستينا بيش
ملا تشتيقو بير حسس ببن نابجين كي مثلا وكا تشتاقو وي بي عادس نبن باسا خيرا الميشت كي خيرا تهجدي خيرا صدقه موش جيراني خورا قنج بي باش بي جدي بابي خورا باش بي يعني تشتي ولو كش بنا حسسنا به يعني روجي فرزا شرطي دسميجي ابن شرطي خوفكي ابن شرطي تيمومي ابن ميجا سفري حالو تكرن اشتري بيج مو در دورا خو باقش بكي واد بيجي راسته تقول بانا بيجي كس بين حسسنا به اذا كايدي عرفوا عادتي واي ترسي اسلامي جديني وا خبر بدا وي ديني جو وان حال وحركتي واي جو ضد اسلامنا ये फाइजी गावत भाषा फाइजा विकर तदार तत गुलाम वजारा तकर एगो कहवा यह कुमार थे दलेजे ने गावत भाषा कहवा विकर कुमारा विकर मेरा हसस में महकमे गैर इस्लामी कानूनी गैर इस्लामी गावत भाषा वाकर मेरा हसस बे ए عرف بخوار پیرکا تازی गावत भाषा ताजिया विकर ताजी गुना विकर वे عادز बे لي وقتی کو بحثا بين نخش بحثا نخش يعني نقول اشترى حسنا من بني سيدا بلاز غلام بني سيدا بلاز بني خاطري نبيهم غلامي وعالمانا نو بني سيدا كا بحثا تشتان نقطة كوشي عاد كابي بيجو كمان بغلام ما يبيز غلام ده حاله لو شو ملاي تشتكي نزان ملاي يعني تشتاقوا وي ظالم بي عادز ببن قانوني غير اسلامي قول سر سريمتين تطبيق كرن وطيقوا مجوانا بيشتغلن و ازيد اشكنجه ولا سريمه جي بياقوا اشكنجه ناي سريمه بلاقوا وظيفات هناك هكت وارثه پیغمبر بي تشتاقوا پیغمبر كري غير تحموا بكي قو تكر و او تشتي هاتي سر پیغمبر يعني ولا سريته شي غنا سريته ظالم غنا خط وظيفه خو بكنانيه مسلمان بونا حضرت حمزة آبه پیغمبر ظلامکی بهز و بهیبت بو بسه بو خلق جد ترسیان دما دید مشرک پر نباشیان البرازیوی محمد دکن سلافا خدا لبین زوراوی چو و اوجوان قبول نکر و پیشبری وان سکنی لهمبر وان سکنی پیغمبر جوان پاراست یعنی آمیوی برازی خو محافظت کرد حتی جاره کی ابو جهل جسري ويبه بريندار كر يعني بي حمزاي سري ابو جهل بريندار كر بوي وسيله دليوي نرم بو و خود تعالى نورا ايمان كر دليوي و مسلمان بو اوي يعني حمزه اسلام